Hakasian ke beningkong Haribhoi ke Tanat Fisheries Ribhoi District. Kalau pelaj pejba ke rukom rido kha haki pentor keba. Kabala long rukum kadak ban penslur ki nong rep bakin rido kha haki pentor keba. Bat kaba sedang jong kete kasien ke beningkong la sedang hapok ke senong kedong hulu bat liar kla. Kibaha bapok ke umroi sin RD block. Lingba jong kete ke rukom rido kha haki pentor keba. Kanda long shisha ke jing mentoy ke bakrawi ki nong rep keba. Kata kalong nalor ke jing mentoy ke baki yo no keba. Hendrai kin yoru ke jing mentoy ne kite ki dok kha ke bakal lari lang haki pentor ke baki rep kiriang. Kibalai don lang kate kesni pelaj bai bai kite dok kha pentor ke baki kentup yu ba George Billing do MLA ke umroi nang tau ba PS Tariang Superintendent of Fisheries ke Ribhoi uba R Kharbi Q BDO ke Bhoi Rembong sin RD block uba di rembai rang ba snong liar kla ba Arnold lingdo rang ba snong ka kodong hulu lembat kiwe de kiri rang ba jung kate kethan nakat Department Fishery ba gini pele bandri ya kidok kha haki penthor kba hakata kor komba katingi onong jingki breu kanlong ba untang nu kba ndai kinyo alang ru naka dok kha nomor ba kani kor kom bandri lang yo tidok kha bat ki bat kba haki penthor kba kladi ka jinglen kbla slam ba andrei mo ye sujaran khat pade ngani tu ipi ba kat nang ya kisnem kani ka praktis betiong mo kala sangja no kani kadau bukan son ningkong golong ba lai sedang hadin bagi bon nyang ki ba penjulur yo ba ya sedang ban ai dawai mo penyebab dawai ai dawai yo ba ka ba pelong ba ka kata pada syaki dok ha ke nomor ba ketu ka dawai bagi ber hau ka ba ngi penangkam ban penyap ya ki nyang badan hau ka ba kakta kala pada ru jaki dokha nomor haka bakut ketu kadawai kapoi hapo madan kapoi hapo de kakta pada ki dokha te ko pelong ki dokha ki nomlong syut ki babha yang ngiru ban bam de dala pertestat menda pada laya persangkat badan kilat nathai na kaliang ka agriculture department ru kaju penselur yapi ba banyele bandum ai dawai ya ipa mdei tang hasnong pudong hulu badler kla ndrei Ribhoi district bad haki district ijungi bathum kuba sedu chagaro hills hamtam kathiru kan mentoy but dei mafi ki ban ai nuksa yaki abakilai I bakaladon ke ba mentoy athai ki pai baru kin ploy kin slur ban sakmat tingalong ke ba ida sungu subro bifi artli kisnong pudong hulu badler klang mulong mene lakham slam ndrei nilai plong ke meeting haka Shipotrik jong bunai Jun arhajar arpo hangte hapo Kamegala State Fisheries and Research Training Institute apo maupun Ksyai. Hakapor khatwi biji nge pelong tu Shipotrik bunai Jun. Mentat tang hau bunai August play ka scheme. Na try pot bun scheme ko bastet hadu kat nemo ka ban poi marsen plan marsen long hapo katunit bunai mana kaliang IBDO ru bun dilapha ya ki technical assistant bon tho aphalu ya ki bre bakin irap ya kasnong bana kaliang gabi isiru klam pen slam marsendap ke meeting la jet ya ki trajaka la jet ya ki perlu apa snong ki bakloi mang priang ni ka scheme na try tang hapleng jong jingdon jong corona bukan step dadu kan ni ro try don perkhat